kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa. Sanamukela kuso Lomoya TV nomkhulu Mazibuko. Emkhulu sesiphinde sabuya sibuya nesihloko la esithi izithunywa zamanzi noma isithunywa samanzi. Isithunywa samanzi, isithunywa sasemanzini. Unkulu angazi ngiyazibuza ukuthi ukhuluma ngani. Kusho ukuthi khona umehlo phakathi kwesithunywa samanzi, amakhosi wamanzi, abanikazi bamanzi noma into eyodwa lena kodwa inendlela ezihlukile zokuyichachisa. Kodwa ngaphambi kokuthi ungene kuso lesihloko losinokuthi uphendule lo mbuzo wamakhulu. Ngizocela ubulise emakhaya ukhuthaze futhi abantu ukuthi baqhubeke ba-subscribe kule channel ukuthi kwenzele ukuthi ilokhu idlondlobala nje ikhulu. Ukhulu ngicela ukunikela kona lesihloko lesi ungiphendule kulo mbuzo engibuza ukuthi uthi usicacisa lesihloko ngibe sengazi ukuthi yini umehluko phakathi kwesithunywa samanzi, amakhosi wamanzi, abanikazi bendawo naleminye imimoya eminingi yamanzi. Ngiyathemba ukuthi sizothi siqeda la ngizomehluko sengikwazi ukuthi yini umehluko kwalezi zinto lezi. Nginikela kuyintambo. Siyabingelela ke sibingelele kuSolomon TV sibuke konke esikubamba ngezandla nesikubamba emoyeni. Sikuthole phansi kwethonga, sikuthole phansi kwamanzi, sikuthole ezulwini, sikuthole naseyintabeni. Sibingelele nje kubabukeli beSolomon TV. Libingelela kumkhulu Mazibuko ngaphansi kwalo leli khaya eSolomoya. Ngihlale nisibona ke sikhona la. Kodwa ngicabanga ukuthi kunoshintsho oluncane enilibonayo ukuthi siyanda sibabaningi ngaphambi kwecamera noma ngaphambi kweso labathubuli. Sizokhuluma ngethunywa zamanzi kodwa sizoqala sinike umfowethu ithuba naye akabingelele aphinde futhi azazise. Sishaba ungachaza khahla lami ubingelele ababukeli bakho la. Akasibonga umkhulu Mazibuko ukukhuluma ngosishaba la. Ngithi ngibonga ukuthi kuba khona namhlanje lesihloko sasiqala zange sisiqede. Yebo. Maye bengilangazela ukuthi namhlanje sike sijule kuso. Sisithinte kahle. Maye sizothatha intambo siyinikeze wena mkhulu. Okay, khahla lami hayi ngiyabonga nami ngiqhubeke njalo ke nisubscribe la kuSolomon TV. Sibonge ke kwaba subscriber nabasherayo ngoba siyabona abantu ukuthi bayedlulisela lemiyalezo yethu esidlulisayo la. Sibona nje ngenani lokukhula kweTV iyakhula yona kakhulu, iyakhula engathi ngayithatha niyibeke ebalazweni ibonakale. Singahambe siyongena kwamanye ama-TV angabadukisi. Kuyikuthi ke nazo lezi zinto ilawulwa yiwo lemimoya ephinde ibe nokuphambuka ngoba zonke izinto ezivela la kuma-TV ziyalawuleka. Kufanele ukuthi kulimiteke inani. Uma ukuwakhuluma ngalokhu bafuna ukukuvala, bafuna ukuthi ungavusa abantu. Sizovusa abantu lapha, sizosusiso ilokuzana inkungu kubantu kusale iSolomoya lihlambulukile libuka konke libukayo. Sizokhuluma ngethunywa zamanzi. Singaqala nje siyibale zizonke ithunywa ezitholakala emanzini ukuhluka kwazo siziveze futhi ukuthi zithi ihlukene bese ziveza kanjani bese sikwazi ukujula phakathi sibone ukuthi umuntu ohlushwa isithunywa samanzi kwenzakalani bese kubanjani ulungiselwa kanjani. Masikhuluma ke ngamanzi sikhuluma ngento edida abantu abaningi. Uma nje kuzokhulunywa ngamanzi nemimoya yakhona sikhuluma ngento ebadidayo abantu. Umzwethu umuntu mina nginesithunywa samanzi okushuthi ngidinga amanzi kuphela amanzi odwa. Mina nginesithunywa samanzi wathi umkhulu akafune impande kimi. Nginesithunywa samanzi wathi ugogo akafune muthi kimi. Kodwa nasemanzini kunomuthi emanzini, kunempande emanzini. Ayikho into ongazuthi wena ngoba usemanzini noma uhlushwa umoya wamanzi kufanele ukuthi usebenzise amanzi kuphela. Yebo khona kukhona imimoya edinga nje ukuthi ihlanjululwe ngamanzi kuphela bese yenza umsebenzi wayo noma bese kuyavuleka.
ngoba nazi ukuthi nina makukhulunywa ngesithunywa ukhulunywa ngento ezokwazi ukubonela abantu izinto. Isithunywa siyabona yebo right, kodwa manje futhi isithunywa siyakwazi ukuvula ikhanda. Isithunywa nje siyiso, kuya ngokuthi uthunyelwe ini wena, uthunyelwe ukuthi wenzeni. Lo muntu ofika kuwe ulethelweni kuwe. Ungacanga ukuthi uma unethunywa sekufanele ukuthi usebenze abantu. Yebo uzobasebenza abantu uma unikiwe ukwenzani ukusebenza abantu. Ungenzeka ukuthi kuthiwa mhlawumbe ithunywa zakho nje kufanele ukuthi une position ethile emsebenzini okufanele ukuthi uyithole. Kodwa manje lezi ithunywa zakho ayikwazi ukufika kuwe ngoba ayinjani, ayihlambulukile. Manje abantu bavele bacabanga ukuthi hayi uma uthi umuntu nginemimoya nginezithunywa zasemanzini ukhuluma ngento ukuthi vele ngizosebenza abantu ngokwamanzi. Ngoba vele basho njalo bathi bona mina kuthiwa ngizosebenza abantu ngokwamanzi. Ngoba nakho ukusebenza abantu uyakunikwa ukubonisa obusuku ukuthi wena uyosebenza abantu. Uyasho lo muntu ophila kuwe ukuthi hayi mina ngizele kuwe ukuthi wenzeni, ngithunyelwe kuwe ukuthi wena kube ube isandla sokuthi usebenza abantu kuphi kulomhlaba ngoba thina sisaphili kulomhlaba. So manje ithunywa zamanzi, khulunywa ngesithunywa samanzi namhlanje. Ungakhuluma ngoba bazi ukuthi isithunywa samanzi kahle kahle bazokutshena ngani ngesithunywa senzuza. Ya, inenzuza. Yebo. Senganyelo umndawe. Yini senganyelo umndawe isithunywa samanzi? Ingoba umndawe owezalikazi. Akusho ukuthi awekho amakhehle emanzini. Ngoba umuntu mayezalwa kuba khona ikhehla nesangazi eliphila kuye. Ngoba ezalwa umama nje nobaba. Imbewu kababa yindlu yokukhulela ingane. Ingakho umuntu wesifazane kuthiwe njani ukhulelwe. Indlu unendlu yokukhulela ini umntwana. Unendlu yokuphatha ini umntwana. Umntwana uqhamuke endodeni bese ezophathwa ngowenjani owesifazane. Wena wesifazane ungathi ingane zakho. Ungathi ingane zakho ngoba wena uphathela indoda yakho isipho asiphiwe amathonga kubo nawakini. Ngoba abambisene lamathonga asakha lomntwana. Wena ke wesifazane ungathi lezi ingane ekabani ezakho ngoba ingane kahle kahle ezendoda ngoba yiyona indoda ezalayo. Inembewu yokuzala, inembewu yokuyitshala kuwe. Wena unendlu yokwemukela lesi sipho uphinde usikhulise. Unendlu yokwemukela lesi sipho uphinde usikhulise. Ingakho kunamadoda esibelethweni kube nezangazi. Ingakho kunamadoda kube nabafazi kuphi esibelethweni. Kodwa ke manje kunomoya womndawe lapha emanzini owuwona owengamele konke ngoba umndawe umimoya yonke, umimoya ehlukahlukene. Umndawe unemimoya yonke, unomndawo waphansi nomndawo waphezulu. Unomndawo waphansi kunomndawo waphezulu. Kodwa ke umndawo waphansi siye siubize ngamandawe ngoba ungowasemanzini. Amanzi amandawe, amanzi amandawe. Kunalo ama ola eqaleni okutshena ukuthi lento ibhilonga phi emanzini. Ikhala ulikuphi lisemanzini. Sinamandiki, sinamandawe, sinamanono, sinabalozi namanguni kuphi emanzini. Sinamandiki, sinamandawe, sinamanono, sinabalozi, sinamanguni okungamakhosi ani omndawe. Ingakho babona laba bantu bethi bathwasisa umndawe nani nomnguni ngoba yiwo lona futhi la eGoli ayeyeye umndawe nomnguni Uyakhona. umndawe nomnguni bazokutshela ukuthi hey mina ngithwasisa umndawe nomnguni ethi owaseNatal yena mina ngithwasisa amakhosi. Ungathwasisa ezinto engizenzayo mina ngizazi. Kodwa ke sila ekuthenini bese kuba khona laba babili. Sibe nalaba babili. Laba babili amajaji nani nenzuzo lapha phansi. Abaphathi bani bomcebo lapha. Abaphathi bomcebo, umcebo muphi na? Abaphathi bomcebo lawo nawo lo mcebo lona. Abakhuseli nabaphathi nabalawuli bani balomcebo lawo. Yibo laba bakwazi ukuthatha uma uzomisuse ngolimi lwabezizwe. Uzosebenzisa kabi lo mcebo wabo. Bayawuthatha bawubuyise nakubo. Uma uqhubeka futhi bakunika izifo.
bathi ayithatha nazo izimvu bakuxabeze ngezimvu bethatha la ngoba wena siyakubona ukuthi inkinga yakhe inkulu thatha la kuyenzeka kube nayo lemoya ungeke usebenze ngabantu yoyi7 ube nayo lemoya ungeke usebenze ngabantu mhlawumbe izokudida le uthi manje ngoba onemimoya yokusebenza abantu ngale ndlela bona benza ngayo abantu sengikhuluma ngale ndlela kanjani abenza ngayo abantu unemimoya emhlabani okusho ukuthi ekhona entabeni ikhona emanzini kusho ukuthi 5 entabeni 5 emanzini bese kuba khona lemoya emfakela le okuyiyona esekela ukuphila kwakho nokuthi isizukulwane sakho siyotholani kuwe yini eyoqhantela esizukulwaneni sakho eqhamuka esuka kuwe yilabo abantu ababili amajaji nani nenzuza amajaji nani nenzuza khona lapha emanzini akwesibambeke nje size nayo kanjalo sesiyibalile lemoya ukuthi mingaki i7 eyakuphi eyasemanzini okusho ukuthi mawuzosebenza ngabantu ufanele ukuthi ube nawo amanguni ube nane nomlozi ube nane namanguni nane nomlozi uma ngithi ke mina ukuyenzeka ube nayo imoya u7 yasemanzini kuzoshanga into eyodwa ngoba laba babili bayakhishwa uma uzosebenza ngabantu njalo ungeke usebenze ngabantu uzoba nje nenhlanhla ukhanyelwe uzalwe mbethe ucebe kwenzeke inani usuku edelwe laba babili kwakhishwa laba babili ngoba laba basebenza ekuboneni izinto bahamba nezithunywa laba basebenza ekuboneni izinto ubani laba babili amanguni nani nabalozi ingakho babona abantu abaningi bethanda ukuthi senza umndawo nomnguni thina senza umndawo nomnguni ngoba lento lo mnguni lo usebenza ngeimpande usebenza ngeimpande lo usebenza ngomoya lo yiba abaphathi beyikhwama zamanzi la amanguni ibona abaphathi bani beyikhwama zamanzi laba amanguni laba abaphathi bomcebo la ngeke kube nalona lo ungenayo ngoba lana amakhosi omndawe asekelwe yilaba okuyingamabutha khona manje uzokwazi kanjani ukuthi ulokuzane usebenze ngabantu unenzuzane lokuzana namajaji ngoba laba banazi ikhwama lapha uthi mawuse kuyikuthi usebenza ngabantu usubamukelile laba babili bese laba ke sebeyangena lapha bese bayaqhamuka lapha benzeni bazokwandisa umcebo bazokwendlala ubuhle bazobooster laba ukuthi mina ningadlala abantu ngoba laba zigijimi laba abalozi zigijimi bona bakwazi ukubamba imoya babamba inkinga babuyisa abantu emanzini isikhathi esiningi laba balwe balalela nje balalele into egijimayo basebenzisana laba esithi amanono laba basebenzisana laba esithi amanono abalozi laba basebenzisana namanono ngoba umlozi masizobuya emoyeni singabuyi enyameni masiye enyameni vele uzoba amadoda kuphela ngeke kube bikho abantu besifazana kodwa mawusuza ngomoya usuthi umlozi ungasho ukuthi ibutho ngoba kunomehluko ebuthweni nani nomlozi ngoba ibutho elamadoda kuphela ibutho alikho ibutho labesifazana elamadoda kuphela kodwa mawusuza kumlozi usukhuluma ngamadoda ahlangene nabafazi inkulumo leyo yebo sakululimi lolo sakululimi lukamoya lolo ngoba engakutshela omunye ukuthi basentabeni ogogo abalozi abakafiki ogogo basekuphi basesentabeni basemasimini kuphi eindaweni zabo namadoda sayozingela awekho ngoba ifika nje lempi ibafice benjani bengekho ukhuluma ngomlozi ke lapho ukhuluma ngomoya ukhuluma ngamanono ukungena emadevini mkhulu sibile emuva kancane ngizoma ubala lemimoya emihlanu khona la ukhulume ngabenguni nabalozi wathi uma ngabe uzosebenza ngabantu iyaphuma
mawuzosebenza ngabantu iyangena le ile ephumayo kuphuma amajaji uma labo amajaji nani nenzuzo. So ngamanye amazwi umuntu onenzuzo akasebenzi ngabantu uyayibona umuntu uzothi kanjani manje ingakho ngithe le moya yasemanzini izokudida. Okay, izokudida ngoba laba ababili inzuza bazi ukuthi abantu umcebo. Okay, Inzuzo okay, inzuzo ngehle yebo, bazi ukuthi umcebo kanti akucebi wena lento iphile kuwe kuphi egazini mawunayo nje izophila kuphi egazini lakho. Yebo manje mawuzobuka laba abantu bazothi mawukuthi usebenza abantu usunenzuza okusho ukuthi wonke umuntu osebenza abantu nani unenzuzo kanti lona unani unomlozi namakhosi. Okay, yeah, and then ubale amanono noma boseza kulezi zinto. Yebo ngiyeza kulaba ngoba laba badliwa noma ubani la. Okay, Wonke umuntu ngabe unemoya wasemanzini uzobadlala babathathu. Noma ngabe unomoya wentaba uzobadlala babathathu. Umuntu ongabadli laba abantu bonke umuntu ohlala phezulu kuze kuvume bona laba abaphezulu ukuthi usungazidli inkamba. Kodwa uthola ukuthi uzidla nje usuyasebenza uyakwazi ukubona. yazi mkhulu isizathu sokuthi ngibuze lo mbuzo. Yebo. Emfundisweni noma emavideo nakho akudala. Yebo. Uke wahlukanisa imimoya emhlophe nebomvu yebo. Kwaba imimoya yakhabo baba ngapha. Yebo. Kula kukhona izangoma abenguni yonke Yebo. inyanga abantu beyikhwama Yebo. njalo. Manje kuzwakala ungathi kuloko kushoyo. Kulaba basemanzini noma laba abamhlophe. Kuzwakala ngathi manje ukusebenza kulana la kuhlanjululwa nje khona. Yeah. Kodwa umuntu uzobheka athi phela abantu abasebenza izangoma inyanga abantu abanezikhwama nemithi njalo. So ngapha imikhuba ngapha kodwa ngapha ihlambuluko. Yebo imikhuba ngapha ihlambuluko. Abempi laba begazi la. Okay. Laba abamhlophe laba. Uma bengabegazi laba emanonweni yilabo abahambe bengaganile. Okay. Bengaganile futhi. Amanono zingane amakhosi. Sibuye lapha izalukazi lezi zentaba. Kungenzeka ukuthi zayiganile zenza amacala. Okay. Noma zayingaganile yilabo esibabiza ngo-anti emakhaya obabekazi. Okay. Sibuye size la kulamakhehla lana omafele empini laba. Abantu bezimpi laba. Abazingeli nabanjani nabalokuzana nabambi bemithi abaxebuli bemithi la. Okay. Siyabuya siza laba yibo abachithi begazi laba igijini lezi amabutho. Okay. Ngoba mawuye entabeni vele uzoyibiza kanjalo. Uthi abantwana, uthi izalukazi, uthi amakhehla, bese uthi amabutho namanguni okungamakhosi. Okay. So laba yilaba abadlela intwaso lapha. Yebo yibo laba abadlela intwaso noma bengadlela intwaso kuyikuthi abantu abayiqondi ngoba laba abenhlambuluko kahle laba kakhulu. Mangabe abenhlambuluko ke laba bamanzi kuba abani ngoba laba bayaphakanyiswa laba badla inkamba ke laba sebedla inkamba laba bayagezwa bese beyayiveza ngoba laba baneyinkinga la. Okay. Baneyinkinga ingakho ngithi yebo ingakho ngithi abegazi la. Okay. Yilaba abaphila enyameni labo uyababona laba ukuthi laba abantu bakanjani abantwana laba bazelwe la ekhaya. Izalukazi lezi ziyagana igane igila imkhuba ziyalala zenza yonke into. Laba makhehla laba babulala imizi laba. Bayibulala imizi bayayakha futhi batandilwane bayifaka ngaphansi kwemizi bethi bamisa imsamo. Laba bafele entabeni laba babelwa izimpi babulala abakubo bayenza zonke izinto kwaxatshana kwavuka yonke into. Laba abongameli bomcebo laba abadayisi bezwe laba basidayisela izwe lethu bagila yonke imkhuba laba ngoba abantu basiphethe bangamakhosi kithi. Okay. Angithi uyabona la sosho ukuthi mhlambe no so politics bangena khona la. Kuyikuthi laba basopolitiki imoya emibike le. Okay. Laba ayosopolitiki angibazi mina imoya emibi le. Okay. Ngoba laba amakhosi akithi wona abadayisi bezwe la. Ibona abadayisi bezwe laba amakhosi akithi. Okay. Ngoba ibona laba inkosi yami hayi uyazi ukuthi sizosuke siyithinte ngokujula noma siyithinte kanzima le ndaba lena. Ngoba leli ikhaya leli uma liphethwe yilamakhosi la. Lamakhosi lana
ahamba mayefika kulamathonga ayabona ukuthi hey izwe lethu sikudayisile ngokuthi abesebenza ngezinto zegazi asebenza ngezinto zobugebengu nazo zonke lezi zinto lezi abasakwazi phela ukubuya sekumele bayongena lapha yana babeyithathe khona lezi ithwalo zabo emigedeni yebo ngoba benezigodlo nje kuthiwa isigodlo samakhosi akungeni nombani okay yebo kuneyinduna zamakhosi lapha kunezimbongi nazo zonke izinto bese kuba libutho leli okay yazi mkhulu okay esengiya kwenye leya lo mbuzo yebo mhlawumbe umbuzo ke wabuzwa phambili masoyisho yonke lento le umunye umuntu uzobuza ukuthi mangabe kuthiwa khona amakhosi amanzi idlozi imimoya umehluko ukuphi la ngoba uyabona masizokhuluma ngedlozi sikhuluma ngalapha yebo sikhulume ngalapha ngoba idlozi uyazi ukuthi sosuke bese sithinta kanti kune esinye isihloko lesi besakhuluma ngabantu bamanzi okay besakhuluma ngabantu bamanzi manje uma usuzofaka lapha kushuthi sesikhuluma ngemimoya okay masibambe lapho mkhuseswenzi beyisihloko yeah ukwenzela ukuthi ngoba sesiphumile ne kodwa bengifuna ukucacisela ngale mimoya emibili yebo ukuthi yensebenzo noma akusiyo akusibulali laba basale bebe u7 okay bebe yeah basale bebe u7 ngifuna ukukutshena ke mina ukutshengisa ukuthi kungani sithi mawunensebenzo yokusebenza ngemimoya mele laba bebe khona kufe laba babili okay yebo ngoba lo muntu ozalwe mbethe akasebenza abantu uzalwe nenhlalo okay okusho ukuthi kulamakhetha abantwana bakwabo nabantwana bakubo izalukazi ezifike ngokuzogana la ekhaya amakhetha la ekhaya la indiki noma amandiki emanzini sesikhuluma ngamanzi ngoba lapha emanzini kukhona umuntu ozalwe mbethe ukhona umuntu ozalwe newele ukhona amawele aphile enyameni okay yiwa amakhosi la abantu abazalwa inzalo yamanzi le ngiyakuzwa inzalo yamanzi le siyabuya ke siza lapha akushuwa ukuthi ngoba uzalwe uliwele ngoba unenhlanhla isidalo mawuzalwe uliwele kuya ngokuthi ke abantu bakini noma abazali bakho baqonda kanjani okuyilaba ubaba nomama okay baqonda kanjani wena angithi uyangizwa kuya ngokuthi laba ababili baqonda kanjani wena okay akwesithi ke uzalwe wembethe awuphiwanga awunalo ubizo uzalwe njani wembethe awunalo ubizo uzoba nalenzuza nani namajaji azolawula lomcebo wakho azongena nabafe laba babili la okay basale laba ngoba laba vele abazali bakho laba uwe lo laba babili laba bafe laba bawe kungene laba babili la sebengaki la sebo5 phezulu kwakho okay imimoya yakho mngaki kuwe isimhlanu imelela isandla ngoba isandla sikazi sedlula asikaze sedlula kodwa unomine o7 okay ungaba ke no6 ngoba ephiwe lezo sipho lezo nawo lo muno uthola wenze nje awusebenzi kakhulu okay kodwa nje mawuthi uyabheka le minwe le ikutshela ukuthi imimoya ihamba iphelele la okay ikutshela lokho ingakho ngithi mina uma unensebenzo bazoba khona laba ngenzeka laba bangabibikho ngoba manje insebenzo izophakama ngezinto ezingamacala ngoba laba bahlambulukile la bayabulala laba bantu okay bayabulala nabo kuyenzeka futhi bakunika umcebo uyithi mabekunika umcebo bakunika umcebo ukuthi wena uphilisa abantu ungacebi wena angithi bavele besithele laba ungazi ukuthi wena imimoya transparent okay yebo mawuzoya kumuntu osebenzayo ngoba lowo kufuneka ukuthi abe nabalozi abe nani namanguni osebenzayo ngoba phela yini ezombonela umoya yilaba lozi yilezi gijimi lezi zihlangene nabani nalaba okay bese kuthi lo abaphathi beyikhwama phela manje okay sengabaphathi beyikhwama ini amanguni ngiyakuzwa ke mkhulu ngiyacabanga siphinde sibuye ngoba bese sithi ngesilungu sithi vethile kancane yebo kodwa ayisahlelela imini sahlelela imini masibuye la ithini ngoba ngifuna masigoqa kunepoint engizofuna siraise ukwenzela ukuthi ibe yisihloko but uzoyiphakamisa egcineni sithatha intambo sizibeke kusithaba ngiyabona akabuzi siyabonga mfethu yeah umbuzo enginawo nawo bese khuluma ngithunywa kahle kahle sithunywa yini masiye emanzini ngoba ngiyangizwa ukuthi ngikhuluma ngamanono
umnguni amajaji yini umnguni yini kahle kahle isithunywa isithunywa isigijimi kahle kahle noma abathunyweyo isithunywa nje isigijimi noma abathunyweyo masikhuluma ngesigijimi sikhuluma ngabathunyweyo sizokhuluma ngabantwana zigijima abantwana sikhuluma ngezangazi zigijima izangazi sizokhuluma ngani ngebutho ngoba amakhehla mawuthi uyabuka amakhehla wathunywa ngeke uthuma umuntu omdala ngeke uthuma amakhosi okusho ukuthi laba abazigijimi okwesithi amabutho bathunywa yilaba bese kuthi laba yibo laba bathuma laba ababili ukuthi gijimani niye kulengane nitshela ukuthi ngifuna ukuthi nokuthi bese ziyagijima lezangazi ziyokwenza ziyodlulisa lo myalezo lo lona uqhamuka seqhamuka ngempi uma lo laba kungenzeki umlayezo ufika kuwe kodwa manje ungaunjani ungawuthathi wena uthunyelwe lezi ingane ezachithekayo zithunyelwe kubani kuwe kuthiwe wena gijimani nina mhlawumbe uzonizwa kangcono yena ngoba nina niyalingana naye hayi beze laba bevela bengcolile bevele benjani angithi abahlanjululiwe abakanyiselwe in uthola ukuthi wena uzwa bese fika lona ngesibhaxu lo ikhehla le lifika ngesibhaxu ibona abalawuli bani bekhaya lapho abaphathi baloya muzi wakuphi wasemanzini ma ngeke sithi mkhulu nabo laba bathunywa if awubezwa masekuza laba ngesibhaxu singabathatha ukuthi yithunywa nabo ekugcineni noma ngeke sibafake isayensi sokuthi yithunywa ukuthi phela laba basuke bese laba yibona abahlele ekhaya phela laba yibona abahlele ekhaya bese kuthi ke akwenzeki ukuthi sizwe singabi nenkosi nebuthulayo angithi uyibona yebo bona bazigijimi uma bezongena la bazigijimi uma bezothunywa yilaba kuya kahle ngegaba zigaba lezi ingakho lemimoya ibalance yazi yayisikhombisa kuphi emanzini ngoba nabo laba babili balawulwa yilaba uma sekubona uthi hayi lo mntwana lona usenenzele yonke into kanti nifunani nini mnikeni lo mcebo bese nimnika onogada bazogada lo mcebo ngoba laba bayakwazi ukubulala laba bangamajaji uma lo mcebo ungawuphathi ngendlela sebavumile ukuthi nikwa kodwa wena sewutholile sewuyomisuza noma kwenzeka ukuthi laba abantu bayehluleka phela laba yibo abakwazi ukukunika izifo laba behamba nalabo bakunika izifo laba uze umuntu ekhala ngesibeletho uze umuntu ekhala ngezinso umuntu ekhala ngokhalo ini ikhanda ilabo abantu ababili ngoba lo ingakho kubalekile ukuthi ingane mayikhula ibe nabo abazali bobabili ngoba lo udlala indima yakhe lo umama phezulu kwalengane udlala indima yakhe mayidlala indima yakhe ukukhulisa lengane bese lona yayilawula ayibekela umthetho ihambe ngendlela okusho ukuthi mayibeka umthetho ubekela umama nani nengane ukuthi wena lengane awuyitsheni mina lezi zinto engutshena zona engufundisa zona umthetho wala ekhaya uyazenzela kusho ukuthi sekukwakho la ngcono mina ngiyeke uzoshawa amakhehla kithi ke manje wena ngoba mina usunjani usungehlule mina hayi iqaqile usungehlule mina zithunywa laba zintathu la ithunywa yilesi abantwana izalikazi bese kuzoba yilapha igijimi lezi ke igijima umhlaba wonke ngoba ihlangene lezi zithunywa lezo ingakho abalozi mase kufika manzini ngoba uma siya ngaphandle sibuye enyameni sinezingane sinezalikazi sinamakhehla sinamabutho namakhosi angiyibona mase sibuye emanzini sinamanono ngoba amanzi ahlanzekile amanzi ayasihlanza nini nanini ayenzani azihlanza sinamanono sinamandawe sinamandiki sinabalozi namakhosi omndawe okungamanguni akuphi asemanzini amandawo namakhosi omndawo into yodwa cha Hayi. nawo izalwazi manje phela mase sibuya lapha emanzini sekungena izalikazi nani namakhehla
angazi noma mhlobo ngiyakuthola wena unini ayikulanga ngiyacabanga wena mkhulu ngesinye isikhathi umoya awenzi izinto ukuthi uziqonde lula ungawubambanga wona yebo kabi nomoya ingakho emoyeni umoya ngeke uzuconfirm ngoba uma uyazi ukuthi uyakwazi dlomo ukuthi ukuthatha ukutshela ukuthi etsheni uyakwazi ukungena ngapha uphume ngapha ukutshele lokho uthi nje umoya uzongena la uphume ngapha wena uhamba utshela abantu ukuthi hey etsheni kuyangeneka ngapha uphume ngapha etsheni itshe nje ngokubona uyakwazi ukungena ngapha uphume ngapha kanti wena bebekutshelela ukuthi ukwazi ukwedlula kulezi zimpi nalezi ingqinamba nezinkinga masungane sebakutshela ukuthi hayi sawedlulisa lapha thina sakunika lokho ngoba senzele ukuthi lokuzana kahle into ehlambulukileyo yilena lena okay samanje umoya ngeke uzulokuzane ngoba uma uzofika ukudide ngoba nezinto esembulelwa ngazo sembulelwa izinto ezehlukene kodwa umoya ubunjani ubuwodwa ngiyacabanga mkhulu lento ibuya kulento ukuthi nezimpande singazibiza sonke noma sizibize zonke ngamagama sifana kodwa ukuthaka ngeke kufane ngoba ngeke uzekufana kuzoya ngokuthi abakwembethi bakwembulela yebo badlani bona egazini labo khona umuthi omunye umuntu khona yiphi impala omunye umuntu angathi hayi kodwa mahlanganisa into sokwenza kodwa utho ukuthi mhlambe wena imimoya ekuzungezile ayisebenzi kanjalo ngicabanga ukuthi incazelo ilapho ngesinye isikhathi yebo uyazi ukuthi le video le isikhuphuke kakhulu singayithinta siyenze upart 2 lemimoya yamanzi sesizokwazi ukuthi sichaze ngezithunywa siphelele ngoba imimoya yamanzi iphethe izithunywa nalomoya esithi thina yidlozi kuzofanele ukuthi silichaze idlozi ukuthi idlozi yini ukuze kuzokwazi ukuthi ubalance kuzokwazi futhi ukuthi abantu bakwazi ukuvuleka imqondo Sanibonani ekhaya muna. angithi uyayibona izinto ezinjalo esizama ukuthi silokuzana sizenze njani siyikhanyise ukuze abantu bezokhanyela ngoba uma sizothi idlozi silazi ngenye indlela thina ukuthi liyini yebo iba yidlozi uma isizoqhamuka ngezilwane emanzini siqhamuka ngezilwane iqhamuke ngomoya ongawutholi kahle ukuthi uyini sekuyini manje sekulidlozi ngoba manje lento isiza nani isiza nempi ukuthi ayigcinelwanga izinto isiza nani isiza nempi kuyofanele ukuthi ke masingena nje ezithunyweni siqale sihlukanise izithunywa nani nedlozi bese sikwazi ukuthi ngoba lapha emanzini kunezithunywa kunani kunedlozi idlozi sithe baphi lapha angithi sithe zigijimi lezi zithunywa lezi ezintathu kusho ukuthi abeza nedlozi lapha amakhosi nani namakhehla okungamandiki abeza nedlozi baphi ilaba ababili ngoba idlozi lihamba namadoda kahle kahle ngoba impi ithi mayiqala ilwa ngalabo ababili laba bazigijimi laba abalaleli bomoya laba abalaleli bezinto zinhloli lezi ingakho umuntu ohlolayo kudingeka ukuthi abe nalomoya wabalozi ngoba zinhloli abe nawo futhi amanono ukuze yohlola into okuyiyona ngoba lo moya lona uthi uyibona into uyihlambulule ivele iyiyo yebo isuka inkinga kodwa manje inkinga okumele ihlale obala ukuthi kingani lena ehlala ingigulisa kusebenzani lapho inono usebenza inono lona lisebenza ukuhlanza lihlambulule lento liveze ihlala ithi ba bese kuthi ke laba ibona abalandi beyinkinga okuyizalukazi abalandi beyinkinga ngoba yibo abantu abadala inkinga emganweni wabo hey man hey sesikakhulu ngiyacabanga sokucacile ukuthi into isihloko seyithunywa zamanzi kuzomela ibe no-part 2 kushuthi lazi ithunywa nemimoya yamanzi okay alright and then u-part 2 sekuzwenza kuzoba zithunywa nje zamanzi zimegeleke ngazo nje kuphela mkhulu angazi noma khona into ofuna ukuyisho bekhona nje umbuzo angithi mayengizwe wena nomkhulu mkhuluma ngokuthi umuntu umele asebenza abantu khipha le moya yethu okay babe ngifuna ukwazi ukuthi
asithi usebenza abantu angisebenza abantu manje lezi inkama sizidla kanjani ngokufana noma kanjani kule mimoya ekhona kumele siyilungise yebo uyabona ke lapho part 2 sizofika sifake izithunywa nempande zakhona ngoba masikhulunywa ngezithunywa zamanzi njengoba ngishilo ukuthi imimoya yamanzi ihlukene kabili okay kunedlozi lamanzi njengoba kuthiwa lidlozi yebo kunani kunezithunywa iopposite inhloli nazo zonke lezi zinto abalandi beyinkinga ngoba abalandi beyinkinga izangazi noma ungayapi ngoba izona othola ukuthi zibe nezinkinga zokuthi zenza amacala kuphi emzini bese kuthi abantwana abahlambululi abahlanzi balezi inkinga ibona abakwazi ukuyihlambulula bayithatha bayibeka obani ukuthi hayi lesana senze into ukuthi ikhehla lakhe lamvumela maye ngalesikhathi enza ini into ukuthi bese uthi laba ababili ngoba abantu bazodideka abaphathi bomcebe la abanikazi balenhlanhla ukuthi ukwazi ukukhanyisela abantu ngoba mawuzosebenza ngabantu ufanele ukuthi umukele naye noma isiphi isimo esofika nomuntu ingakho ngithi mina kuwe awucebile mawusebenza ngabantu uhlala ngaphansi kwenhlupheko mawusebenza ngabantu kuzuze abantu manje mawuzothi wena usebenza ngabantu uthi unenzuzo noma ufuna ukuzuza uyabona manje uyalimala lapho ngoba lo msebenzi wakho usuyawubulala ususebenzela inzuzo wena awusasebenza ukuphilisa abantu angithi manje angazi noma mhlambe niyamthola nobafuna nani ngoba mayizodida nina nila ethuze kwami laba babukayo ke benzani okay ngizocela sigoqeke njengoba siyalana ukuthi izobuya le topic ibe part 2 mkhulu njengoba besicelile sisagcizelela ukuthi sicela abantu ba-subscribe bashare ba-like ukuthi i-channel ihlale ikhule njalo izokwazi ukuthi umyalezo obuya kule mimoya uhlale njengobuyiwa ube njalo ufikelele ebantwini abaningi mkhulu ngiyazi ukuthi uyatholakala eKapa eThekwini uyatholakala ukuthi utholakala endaweni ehlukile awusatholakala kwamasho eGoli usatholakala endaweni eyodwa lapha eSoweto mkhulu ngicela ke ucacisele abantu sigoqele isihloko lesi singabaqedeli idatha uvalelisa amen siyabonga abantwana bethonga ngiphinde ngibonge nabo bafowethu esinabo la ngaphakathi kwaleli ikhaya noma kuSolomoya TV ngiyabonga bafowethu ukuyibamba nje siyibambisane ngiyazi ukuthi ididile kakhulu ayizobashaya abantu badidekile kakhulu abantu hayi besifuna ukuhlukanisa imimoya yasemanzini bese sihlukanisa ukuthi laba baphiwe inhlanhla laba baphiwe insebenzo yokusebenza abantu yebo ungaba nenzuzo ngoba usukuphiwe inhlanhla uzalwe wembethe uliwele uphiwe wembethwe yiwele futhi nawe noma khona umuntu walala phezulu kwakhe yizo lezo noma wembethwe noma uliwele noma uzalwa newele yabona leyo nto leyo ayidingi ukuthi uzoyingenele ephehlweni ayidingi ukuthi uyingenele ephehlweni ngoba labo bantu laba abazophuka lababili umlozi namanguni ibona abantu abazophuka angeke ungene ephehlweni ungenele ingubudu wazalwa wembele angeke ngoba wona kahle uphethe imimoya ezigijima ehamba yokufunela izinto ikufunela indawo ewukukhanya ukukhanya ke kuyofunwa yilabantwana umsebenzi uzowufunelwa yizi zangazi lezi ukuthi ngifuna ukuthi niyiqonde lapho ukuthi siyibulala kanjani lemoya bese ke njalo lemoya le yensebenzo bese kungena lemoya emibili abazosekela isimo somcebo wakho ukuthi wena ucebile wena ngoba wembethe ukhanyiselekile uma into yakho izohanjiswa ngendlela noma ngabe umlanjwana noma ngabe uma wakho uganile noma ngabe ungwakini bengifuna ukuyicacisa lapho ngoba umuntu uzomangala manje kwase kufa imoya manje kwase kuvuka emini kwase kuba kanjani yebo iseyisikhombisa imoya semanzini sesizokhuluma ngezithunywa zizonke
Sibonge ke babukeli beSolomoya TV. Niqhubeke njalo nisubscribe, ni share, ni like. eThekwini ngitholakala kwa best ishintshile ngisekho kwamasho sengiwa best eThekwini. eKapa sengiyatholakala khona. eMitchells Plain, eNew Woodlands ngitholakala khona. Bese kuthi eGoli ngisatholakala vele eZolamleni. La nje emgwaqeni uSithembiso Street. Mawubheka eT Junction yaseDobsonville usuka ngapha eMndeni Bazana noma usuka eT Junction ubheke ngapha eLokuzaneni eMndeni Bazana. Lo mgwaqo nje ubhizi uhamba ama-taxi namabhasi. Uyongithola khona ke khona lapha emgwaqeni. Amen. Siyabonga. Kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele